Assalamualaikum warahmatullah. Jaro 12 atau jemalah jaron sipro di atu ule mealun lake bak kaum lingka jaron sipro di atu ubun. Salam alaikum lun tegur sapa. Hai salam alaikum jami baru tro tamong jak pio doa ketika ranu kamu beri bapak nepaju hana kamu boracun ngentuba nalun basajan salawat Tuhan ampun desya. Assalamualaikum jami baru tro tamong jak pio doa ketika Hai anak nyolahin hai adoe. Salam alaikum Allah lahin hai adoe. Jame baru tru Allah lahin hai adoe. Tamong japio Allah lahin hai adoe. Doa ketika Allah lahin hai adoe. Salam alaikum Allah lahin hai adoe. Jame baru tru Allah lahin hai adoe. Tamong japio Allah lahin hai adoe. Doa ketika Allah lahin hai adoe. Assalamualaikum Allah lahin hai adoe. Jami baru tru Allah lahin hai adoe. Tamong japio Allah lahin hai adoe. Doa ketika Allah. Hai anak sen hai baku sen ole nyohan lelon tem la hela Husen la bagurasien hai baku sen bukan len sayang len kalan limeng irat leka meng tolong jaga badan lun pijut mata kuning lawet nyome en lun pepe dada sen hai baku sen ole nyohan lelon tem la hela Husen la bagurasin heba kusen taja ubanda dua pat mutun pertama bireng dua pedada kalelon tanjang parata ureng elalat bakung kalelon tanda. Sen hai baru sen oleh nyohan lelon tem la hela sen la bagurasin hai baru sen taja ubanda dua pat mutun pertama bireng dua pedada kalelon tanjang parata ureng elalat bakung kalelon tanda. Dengarkan kisah Hasan Husein yang putih licin asal syurga. Hasan Husein cucu di Nabi anak Tuan Siti Fatimah Zura. Allah dengarkan kisah Hasan Husein yang putih licin asal syurga.
Hasan ngan Husein cucu di Nabi, anak Tuan Siti Fatimah Zura. Allah dengarkan kisah Hasan ngan Husein, putih licin asal surga. Saya Husein cucu di Nabi, anak Tuan Siti Fatimah Zura. Allah. Hai jut majut ji kuro gunong ji kena tamang dalam dunia ura ji kure malam ji seme malaikat geyuda tema. Hai jut majut ji kure gunong ji kena tamang dalam dunia ura ji kure malam ji seme malaikat geyuda tema. Hai Jut maju di kure gunung, kita mengulang dunia. Ulo di kure malam di surga, malaikatnya kedua kema. Ila otsa dila ombak me alun kapai ji etran melumba lumba hai bacut salah bukan sa lalun awai pun salah awai ba gata hai la otsa dila ombak me alun kapai ji etran melumba lumba hai bacut salah bukan sa lalun awai pun salah awai ba gata hai la otsa dila ombak me alun kapai ji etren lumba lumba hai bacut salah bukan sa lalun awai pun salah awai ba gata hai la otsa. Hai anaknya lahin hai ado lagu Ka'bah Allah lahin hai ado yang kamu hidang Allah lahin hai ado kamu ngeriwang Allah lahin hai ado uraka jula Allah lahin hai ado lagu Ka'bah Allah lahin hai ado yang kamu hidang Allah lain hai ado kamu ngeriwang Allah lain hai ado uraka jula Allah lain Hai ado, lagu Abi Allah lain hai ado, yang kamu hidang Allah lain hai ado, kamu ngeriwang Allah lain hai ado, bulan kajula Allah. Sekian persembahan dari kamu dari SMA Negeri 1 Rantau Berlak. Kamu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.